Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Ua whaikilisi masia tuai tānu malala le tina talavau mai vai vastai mamuata. Ua wha mauniona mo lianga o ngoi au ave aim tangata whainga ruenga il faltupe le PSP. Il wha msinonga al vai asanei, wha mauni ai mo lianga o tina le tolu lua tau sanga al matua. Nofo salai il falpuipui mo tolu tau sanga iwa masena. Ilona ave sea mai o vai ngā tupe sili il fasulua fetala. Mai teo ngā tupe a tangata po pa anga ale faltupe. O le tausanga I lua whelua tolu e pe unta ua whamsinonga na āmatai o na whaatino le soli tū la fono. Ua polo ia I nei al whamsinonga le li e lua whātau sanga o sale I moe sa ili atu sana loia. O na leo ngaonga o mo lianga leo whaasanga ia teia. O le li talavau leo lo maasalomia il maliwai o le tamaa whātasi tausanga o le tamaa o le lato nu whaapea sa lai nu awa whātasi matupu ai se la FSS a inga. E tolu aso sa ili tamale sili el fasul tau sanga ai mawatu. Ai mawatu se fanua I ngā uta o ufi mai au lama. Na longo leo mwhai lato suenga mamoli ai le o tau fia ili taiminei. O le amatanga o le vai asa nei na tula I ai il whamsinonga le ali impolo ia vai sana loia. Matali ai sana tali ai o le ato e vala awai o atu il whamsinonga I le vai aso fōulua 5 o Novema. E iele malaita alo fa apitoa mo tamaiti ua fausia I nei to tonu le fale alunga o le a mau fau fesanga ai ma a mau tuai I sa le ufi. O le malaita alo le na ua faingo le Rainbow Park. Ua amata me aile vaenga talavau o le SVSG e vatu iei tamaiti na sa waina ma ava sea lata waia ta taue o lata a ingam tangata e la lata iai. O tamaiti na alo o tausi to tonu le Campus of Hope I tuana I mato. Ma il whamtalanga whalawa I tele ale SVSG o le lātou le atali atu e whaamalia le whenga I ngai pui aia I a tau whanau o le Convention to Protect the Rights of Children, le CRC, tu la whono toltasi I a aia ta tau o le tamaititi e malolo ai, ta whao ai mata alo, ma awai mea whaafia whaapea malona saultonga ai oanga I whanua. O ta ua fo I le pulengo le SVSG o le whale ta alo lea mo tamaiti le Rainbow Park. Ua maua umai me mana o mia mo tamaiti ai mai sei o le itu lea tau I le lato wai a ta tau e whaafia ai a toa mo le mafau. E se mai I lato nofoanga leo lo nofo I le Campus of Hope. O le asonga fuan tapni ai le paka mo tamaiti mai tua ai ave le avano I tamaiti le Campus of Hope e le to tongia. E le ngata ina avane fua le paka ai o mea alofa mo le kilisimasi ma le taimi tāua ai o le lato tau singo leo uli lenga saunia e le vaenga talavou le SVSG. Mato e taliwa tuai le lotoa. Whaaftai le Pristene, Sili Niulina Jang, Mr. Jason Wang, ma le au whainga renga a le Rainbow Park, ma le SVSG Youth Group, ai o le lato sau I le tau fio sa wanga I Samoa. Ma whai mea alo whatua I le Pristene le pulengo le Rainbow Park, I o keki ola ua fua tau fui I sanga whaamata ngofi ai le paka mo tamaiti. O Manuel sa ili ngā māloa Samoa I New Zealand ili toi whafoi mai o le Citizen I New Zealand o tangata na soifuane ili aso sultolu o me ta siva lua wha ili aso mua ya anuali ta siva whaiva. O le taunu unga leo le fono al palmene o New Zealand le aso luasfulo Novema lua o lua wha ma wha mawina le nafo I aso I tala tu o New Zealand ma Samoa ina ua pasi ai le whaita ungalona tolu o le pili a te anau tu iono o le whaipule o le atu kuki.
Peita il whamonianga lea mo citizen il taimi nei, sa te ena ele tele o whaipula o Parliament New Zealand, leanga wa atua i masuli po tangata na whana na umai mātua Samoa, ua fitu lima ile selauto sanga le mātua il taimi nei. Ai ua whailoa mai ele so upo le fono le Pasifika i Aotearoa, le fionga tele ai Edwin Puni, o tangata Samoa na soifua mai le aso sutolo me te siva lua wha, ile aso mua i anuali te siva whaiva, wanga ba ayo na amatatu le aso lua o le vai aso fau, o na whaulu talo sanga mo le citizen i New Zealand. Inisio tala i le tuliloaina o le whainga palo ta whapitoa Amerika Samoa mo sana kovana ma le lutena kovana Ananafi, o manu malo mai ai nei le panga a pulali i Nicola Pula Mapulu ai Junior, ai ua le manuia ia le toe tau mawhai, mai ale kovana ia le manu peleti maunga, ma le lutena kovana ia la pui tala wenga ele asau ale. O le palota sili ai o le panga manu malo o le amata ina foi ni suinga i le whainga malo atutuila mamanua ai mai se ai tangata whainga luenga. I tala whapopo na toe awa ese isi pasese o le va o le Lady Samoa. Ila na malanga mai Amerika Samoa i le asatofi taluai. Talu le puipuinga o le saonga le mua soifua o pasese. O li patia i le tala nei mai tutuila na whaato alu ese le vaa mawhangatongo i le iwa i le po. Ina ua pasia i le ofisa o le ngata i whale le territory. Peita ia iai isi pasese sa le mawhaiona malanga mai. Ewi ina sa whaatalitali. Le lipoti leva leo ta uai mai le selau ono sifulu le pasese sa tu e malanga mai e na o le selau sa mawhaiona whaatanga e o mai le waa i le po le sfraile ina ua uma le siaki wha awau le tai au le sfraile ma whaatanga nea i le malanga mai o le Lady Samoa ai ua whaala i titi lana pasese ma ave i aitu utu unga e toe siakia foi pe ato e foi atu i Amerika Samoa. O li poti mai tutuila e ui ua uma o na toe whaaleleia le afi o le siva whaola ai o lo o iai lava isi vaenga i so tanga i saonga le mu o le pasese e tatau na whaaleleia. Ai na ta oil company o lo wa ia le Lady Samoa i Amerika Samoa, Peter Rees i le tala nei, na vane loa le whaatananga i le tusa o le wha i le afiafio le asfraile, ma ta pena i loa le malanga mai i Samoa i le iwa i le po. O se taimi na maua tu leo se whapoponga, mai le ofisa wa au Samoa ai o le so, a so maasani o na malanga ai le Lady Samoa mo Amerika Samoa. Ai winga lolo wao le tau leo lo whaau au peo na ufiti ai le tunuu, e a fua mai se vaianga whaatupula ia o peo mama, o le ea o lo oiei nei lunga e o Samoa. O nei winga o le tau la whaatupula ia ai timu e mamafa, o wila ma whai tili whapea savili e ma losil tō whaatau tau. Inisio taimi, o ietu langa i si iti ai fo ile amanoa, e oe i lo longa i no whanga a fiango fie mta whenga whafo se i vai tafe. Ma wha malo si ai pea la pata inga o timunga ma mafa mo Samoa atoa, wha pea whautuanga o lo longa mo le so. O ha fianga i ono alia e mai ai, timu ma mafa, inisio taimi e pua oa ma se e awala i no whanga maua lunga, e ono lo vai no whanga i ta whaala, ma e ono iai ele solo, o lo longa i no whanga e a fiango fie wha pea vai tafe, e tō whātau savili inisio taimi. O le isi tala le tau, e o la atu ina mai le tau le lima i le fiafiana nei. Tai lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ele nei fo i tula, mana tamua. Whaktai fo i le Wendy's design o lo i funga lei, mo le ofu matango fie, ai whaasoi fo ia.